What's up mga karuba? This is again yung Kunyo Payapong Glenn Rapin, English Ilocano Aglalok. Itata, ada trivia tayo. Ti trivia tayo itangal daw ket dito yung mambakasiritaan ti ispes. Nagiti kakadwak, ispes di gitoy. Ti ispes apo hanga isped. SPES. Okay? It's the special program for employment of students nga idadawlwan ti ni shoutout ko ni BFF, Ma'am Liz Atuan. So dati Provincial Public Employment Service Office, so dati nangi spearhead ka dito yung program iti Ilocos Norte with our very own Governor Matthew Marcos Manotok. Diyo ka di amo nga ti special program for employment of students iti DOLE aramid gapo ti Republic Act 7323, an act to help poor but deserving students pursue their education by encouraging their employment during summer and Christmas vacations. Iso nga no summer ken Christmas vacation at da ispes ditoy Kapitolyo 1 dita LGUSO. Digitoy kakadwak ni Trisha ni Charmaine ngamin ko nagbabay so nga nakapatikawer. Jessica, kitang Jessica. Ada mo lalaki nga mababaindan sa jaka mo, da dyan eh, numnumang, isped sa, joke. ni Neza. Ayan, siya ni Neza. So, ada, mano kayo amin inom. Ada dua nga lalaki, nga lalaki nga dua. Ada may sa data, ada may sa, tama mo, suksukat sa pa lang agpakastoy. Amuyo ka din nga, ada qualifications na. Students or out of school youth, at least 15 but not more than 30 years old of age. Nagigit yung mabaling nga agbalin nga ispes. Combined net income after tax of parents including his or her own if any does not exceed the regional poverty threshold. Yaka mo naman yan deta di meaning na numanuti. Manusweldo. No sagsasang ribo siguro ti sweldo ti. Kinsenas katapusan. Ako, pasok ka dyan, best. 3 students must have obtained a passing general weighted average. Damagun tayo man, sino tayo estudyante kada kayo? Nakay amin? Or siguro, at passing mo siguro di kayo grades kayo so nga nagbalin kayo nga space. Sino di kayo nagsitik ti ko ano? Di grades na awan-awan. Ha? Very, very good. O, kasi didak tinulad, hindi kami estudyante na kasjay. Bagbagag kunanan ko. Scholar rak nang misala makakamo. 4 is the OSY or the out of school youth must be certified by the local social welfare and development office. Kasjay, dagiti ti qualifications ti ISPES. And itata, damagun tay mano mano nga weeks kayo nga adatuyan. May ka 4. Oh, so it's their 4th week. Megan, itika. So, here is Jessica. May isang taga-ano ka ading ko? Taga Paway ko. Kasi nga, madama na kagyagan ng alisan na sir. Is this your first time nga adispes? Saan sir? Oh, so may ka sangapulo dito yun. Joke. Joke lang. May ka wamin ano mon? Talo sir? May katlo. So, idiin mo na nakaikabilam? Legal officer. Legal office. Kung sa mo, legal ka mo lang o ispes or ele? When sir, legal okay. sir? When? Ngayon, anya nga year day dyan? 2018 sir. 2018. Okay, 2018, napangkajay legal si marunong Invest officer. Invest office. Yes sir. Anya day summer or December? Summer J legal ini sir. Tapos Summer December din investor. Oh, isa ka na ling parang suki sa ISPES. So, ilang taon ka na? 20 sir. 20. Agwas basta ka pa ilang Yes kita? sir. Yes. Agwas basta? NU sir. NU. Anya ti course mo? Financial management sir. Tama yan. So, DJ, invest con financial. Ako, ang amna di siya mo ngamin. Mostly di gijing ngamin. Di gijing umumay dito. Iti mad adult dati communication. Ito CMO. Ag-type. Ag-type talaga. Di gijing ito bubra niya. Kumusta mo't gayam ti pinagbalin yung space within this 4 weeks of pinag-serve you dito ayan? Okay lang na sir. Meeting new people kasi sir. Then, na overcome with fear nga makicommunicate sa band Yes. sir. You must
communicate well because you're in communications office. Digito nga ubing sapay ko mata itultuloy yung digito nga kwayo pinangtulong nyo kadigijay parents yo. Of course, dati ko may isa nga pinangtulong nyo kadigijay. No, adan to maawat yung mukar tayo. Tadyo ka ni digay parents yo. Ilibre na kamo sa paminsan. Kunak lang DJ. Ngayon, that's a very good kwa. Nasaya napintas dating program iti ayan tayo. Kaya daman pagyamanan nyo, agyaman kayo. Kaya yun, yung pabuyo. Agyaman kayo, no, sino ang birthday man ala, i-greet nyo to. Awan, ay awan. Sige. Jessica. Thank you, Jessica. DJ ti special program for employment of students na aramidon ti i-spearhead ti Provincial Public Employment Service Office iti Ilocos Norte. Ken no adanto man sumaruno mga ispeson, it will be on December again. Detoy ag last lang ti mga 4 weeks yata. 4 weeks di ba? So detoy last day that masapul nga i-feature ko ida. Tapno masapul. Amo yung amin digit aming specific native feature ko. Amin ng OJT. And then agyaman nakta adada nga timulong no siguro awanda adado inobra ni Cindy at ni Cindy ko masikog baka naganak asigod rimuar. O di ba? Nalimbag anti trabaho ni Cedric. Limbag anti trabaho mi kadigay pinangiplastar mi kadati office mi. Kasi we are in the new office sa CMO. Okay, that's it. So magtatapos na ako doon sa pay kung matada na adalyo about SPES, the Special Program for Employment of Students. Kaya sa pay kung matano kaya yung tumot kay agbalin nga SPES, agbalin tong inspirasyon nyo kada kayo, aglalo ka digitoy ko, madi kayo mababain nga agdamag ka digitay ipipeso, nutunan no ti sumorno nga SPES, kun anya isapsapa yuti agin rolon uno isapsapa yuti agin ko iron itatapay lang this summer agin ko ka para December uno to no next summer tapno mareservanda kat islat mo o kasjay so hangkan to nga bugbaga nga ay awan nang jakman na alan at di ka man nagkutkuti sapay ko matada na adalyo kay sak ni Apo Glenn yo peace out bye.